Peki musika sana ne cevabı ne var? Dağıtına. Peki bu ama da şey oldu. Oyuncu balıkçılar bu derler. Böyle de öyle götürsün balıkçılar. دیمەنین کو بڕاستی دلێ مەرۆ ولۆ خۆش دکن و گەشت دکن پێشەنگەها پرتوکە لە ئامەدەی هەموو چالاکیên çandeyî rewşenbîrî di destê Apoçiya de bû 20 sal lêdetir pêşengehên pirtûka Festîvala Amedê Festîvala Dêrsimê Festîvala nizanim Botanê a Hekarî hemû di destê PKK de bû wê Helîmo bişandana Helîmo vegerê wê Ehmed Hüseynî bişînin Ehmed bişandana wê Rizo bişînin Rizo nizanim Baniya wê nizanim kî bişînin hemû wilo di nav xwe de wê bi vî rengê hane bi vî mantiqê hane Meherrem cabe wê Membîrxan nizanim ban filan kes ê derdora xwe bike ew yani ez hîvî dikim ji Xwedê ku rewş venegere wek berê venegere rewşa ku çand û huner û rewşenbîrî têkeve destê PKK têkeve ne tenê destê PKK evê ku biznesa wanî bi PKK jî re heye ne PKK ne Apoçî ne û ji PKK jî hez nakin lê biznes dikin yanî bi PKK re feyde menfaet heye berjewendî heye ez wan naz dikim ez wan bi nav bikim ku rojkî ji roja nivîskarin rewşenbîrin tu wilo di quncika de tu wan re di axivê qerfê xwe bi Apoçiya jî dikin henekê xwe jî we dikin lê wê derkevin ser ekrana û li ser televizyona û nizanim çi û rexne li PKK nakin newêrin rexne jî bikin û li filan festîvalên û filan evên me bez jê bi rastî li gorî foto û dîmenên ku ji mir hatin pêşengeha pirtûka Amedê îsal tiştên balkêş hebûne tiştên ku yanî xelk pir diçin ev yek ew aliyê îdeolojîk û aliyê Apoçî û hadep û madep û çepgiriya Tirka genî tê de nema xwar binerin pêşengeha pirtûka ala Amedê çawa ala Kurdistanê tê belakirin eger ev pêşengeh dibin destê hadepê û madepê û çepgirê Tirk de bana wê ev al nehatane belavkirin kerem kin temaşa bikin îro roja ala Kurdistanê ye îro roja ala Kurdistanê Kalbin Dergisi yayınlarından saat 1'de internetsiz katılımcılarla beraber olacaktır. Yazarlarımızdan Necat Orhan, Zülfikar Özmen saat 1 ile 3 arasında Nail Yayınları standında internetsiz sizlerle birlikte olacaktır.
Merhaba, merhaba, sağ olun. Sağ olun. Bu kadar. Tamam. Ya kaşı balık. ودی چ قص خوش آلا کردستانی یعنی دناوا وانستان دن پیشنگه تی بلا کرن بدست بسپاسی بگشبینی بکن چه ولو دیمنه کی گله کی خوش دلی مرو گشتک آلا کردستانی لآمده دناوا پیشنگه پرتو و روژا آلا کردستانی به وی شێوازێ هاانێ لە ئامەدێ هات پیرۆزکردن چ قەیس خۆش خۆزیەش ماڵا خۆدێ ئەز نەهال وێ دەرێ بابا خۆزیەش ماڵا ئەزێ بچم ئامەدێ وێ ساڵ دەرباس ببن ڕۆژ دەرباس ببن ئەزێ بچم دناوا پێشەنگەهێم پرتوکێ لە ئامەدێ لەگەل نویسکار و ڕەوشەمبیرên وڵات پارێز نیشتمان پەروەر کوردستانی و li dijî nivîskar û rewşenbîrên kemalîst dîsa em ê bi Kurdî biaxivin gotina Kurdî a azad bêjin gotina Kurdî a rexnegêr bêjin gotina Kurdî ku mavê Kurda diparêze kesayetiya Kurda civaka Kurd û Kurdistanê diparêze ez ê roj wê bê ez ê jî herim rahêjim ala Kurdistanê di nava pêşengeha pirtûka li Amedê yanî ev hêvî heye ev daxwaz heye ev helwest û xwestek heye heta ji me bêjî ez ê pêk bînim ev dîmenên xweşik wetî din dîmenên pêşengeha pirtûka Amedê li gorî agahiyekî gîhaştime standên ku wilo xelk pir şop li ser heye gel diçin pirtûka ê ku dinerin dibînin dikirin avêstayê û dozê û standên dinin lê kanî apoçî ne li wirin na li wirin apoçî jî li wirin weşanxaneya aram û arînayê marînayê zam tiştekî wilo wan li wê derê lê ji xwe li fotoyê wan binerin çawa wekî sêwiya wekî yetîma kesek naçi slavê jî li wan nake hema ev dîmen tenê bes e dîmenê pêşengeha pirtûka li Amedê ji bo ku ji we rewşa PKK li Amedê bide diyar kirin ji xwe li weşanxaneya PKK a li pêşengeha pirtûka lê temaşe bikin bêketî çi halî bê di çi rewşiyê de yî cih ew cih e lê dem ne ew dem e fermo wedît yanî giriyeka firavan tê yanî bi rastî rewşa wan û kêfa min li wan tê bi rastî kêfa min li wan tê ji ber ku sîstemekî totalîter genî gendel ava kiribûn ku rê nedidan hemû tişt bibû wekî yekî memûrekî di hindirê
شارەداریە ئامەدێدە یعنی کارمەندێکە خەباتکارێکە تەدوقی شارەداریە ئامەدی هەموو ملکێ باوی ناوی گەلیە دبەشێ چاندێ شغولە دبەشێ نزانم ئۆکۆنۆمی شغولە وەکی ملکی خۆی مەسەلێ دنەری ناکو هەموو باژارە ئاپۆچیە و نا ئاپۆچیە کەسێ نیشتەجێ هێوی باژارێ هانێ بڤی منطقێ هانێ گەرەک یعنی شارەداری نزیکی وان ببە سازی نزیکی وان ببە خودی هەموو گەل ببینە نا یعنی دەستپێکێ جەماعەتە ئاپۆچی پشترە ئێکۆ پشتگیریە ئاپۆچیە دیکن لێ نیڤ ئاپۆچینە پشترە ڕبەک ئاپۆچی پشترە نزانم چه داوی جەهنامیش کەسێن تەو کەسێک و ڕەخنە لە ئاپۆچیە بکن جێ وانتە نەبوو دەبەرە ئانا ئەبێ یعنی دۆز وەشانخانەیە دۆز ساڵێن بەرێ بینە بیراوخە پێشەنگێن پرتوکان لە ئامەدێ دەما دەبن دەستێ پێکێکی و کۆنتڕۆلا پێکێکێ دەبوو دکاری بوون ببێ سەربەستی ببێ ئازادیە هانێ پرتوکێ خۆ دەینن سەرماسێ پرتوکێن کو ڕەخنە لە پێکێکێ دیک دکاری بوون نەدکاری بوون بڕاستی دیمەنێکی خۆش و گەشبین کو هێژی دەدەمەرۆ ئامەد vegere ئامەد vegere کوردستانی ئامەد vegere ڕاستیە خۆیە نیشتمان پەروەری دووری ئاپۆیزم خاپۆیزم کەمالیزم دووری چمشتین گەنی بڕاستی ژیان گەلێکی خۆشە ژیان بێ خاپۆیزم گەلێکی خۆشە دیمەنێ وێ ئەvە ئەزوە و دیمەنێ پێشەنگەها پرتوکە لە ئامەدێ و بان دیمەنێ هانڕە بهێلم و خاترێ خۆ ژوەت خوازم حتا خەلەکەکی دن دناوە خێر و خۆشیە ئامەدێ و کوردستانێ و دبن ئالا کوردستانێ دە بمینن سپاس که مامسته